Alpha Mizo Production YouTube channel and to le ngai thatu te chibai vek kule tun tuma hian July ni som ni pani sang ni som ni panga zanlaya kan thu thar buat sai te kan ngai thadona apultan nan icon star rs piangthar thu hi ngai thateang yo tai con star zela ro sanga rs chuan leng zem kalsanin pathian la chau asato dona USA bul atan to a US dollar sang khat lwa leng zem satura an som na po an nar fi thak kani azai ngai na tu ten fu chiang te tia an ko hian US lama pathiana pian tharna achang ti asoi thai ome tuna akhwal jin narama po love song satura jin ni ba se akal phung athak dang lam loka leng zem lam chu sato lo turin thutluk na siamani heiwang hian zai tura som tu te point a thutluk na za sakin love song concert atangin gospel concert an le sak veka USA atanga aron ho nuwa po leng zem la satura be sai chi ani to don lova mi pui ma a pathian la chau sato turin thutluk na asiam fel to ani youth icon star hian leng zem kalsana pathian la chau sato turin hunrai takatangin alo in ngai tua to ti soin youth icon in ti siak na akal chok mup lai khan in ti siak na zo nuwa pathian zara zai tura somna te dongin program kanai chau zuta ama ero chu kumin march thavela tang khan karil ruwa na satakin gospel lam aron return ani ti in tuna US chamek rs hian a soyani pathian fakna hla chau saturin thutluk na asia mangti rin ngai na reng a riat lo thu soin rs chuan kain thathiam bik lo atira en emotion wange mote ani karinga kema hi kain khongai tane moni o te katia ti in gospel lam ru aputran nu loka tangin in lama tong train hun amang chautan ti asoyani leng zem sa in mun rang rang zai tura somna adong na sa ema chuti chungpoin gospel ti thu chuan aril ru akap tlata moltu anai reng ti soin program nei na tur mun pana baika kain khalai te hian gospel lam ringotin karil ru amola ina ka te hian ka bike ding mai lai te hi ka thlek le vung ringot thina mal somna ka dong na salutuk te hi makka ti thin katun matin mun te ka thira tun din mun ka thleng te hi makka ti ema karil ruwa pathian hian engwanga hetiang din munamin din tir nge le ti zo na te ari tlut achang phei chuan zai thiam berpo kanilova mal somna ani rualin kalaring hlelfana moilo nilo se setana mal somna te emoni le katirum thin te en rin hlelna nen hun tam tak aman thin thu te po asoyani gospel lama lut ve tuin pathianin akko ani ti lam hoya aril ruin mun tam jok alua nuwa april tha atangin pathian hla chau sato tura thutluk na asiam chu puang hluai turin aril ru siam ma se zai tura somna tam tak adon te chu o alo ti to awangin ti hlotlin le phot angai ati le ta jok ti soin yotai constar program laksa alo tam ema program laksa hi chu ti le phot mai te ang kati lain kum top kan thleng le nai chu ani maya katum dan chuan US kazin zo hi chuan program laksa to lo nen hun pumin gospela lut to turin thutluk na kasia mani atiani US hian leng zem concert te nei tura so mania ma se US thlen nuwa po gospel lambokin aril ruwa mun lian tak alua ti soyen US ka thlen nuwa gospel chuan karil ru aron lua le renga amairo chu US ka program song hi leng zem concert vekania karil ru po ain sual na sa hle chuta chuan karil ru min mot na sa gospel chu ngai tha chi ani to lo tin ka thlen na ruma tong trai na le bible nen ka in khunga bazara chua anti point ka chuak du lova khoya emokal tura min som point ina om ka thanga ina tong trai na nen ka in khunga chutianga hun ka man thin nuwa gospel lam chau hoi to turin thutluk na ka siam theita ani tin thutluk na siam dan asoyani rs chuan leng se matanga gospela ain letta chu adin mun thirin hupur om lenia ariat thua soya gospela kain lethi atira karil ruwa in sual boina sa a chan chunau pangte in chung ko pa chan ka changa kanu le kanau te en kol ngai anni awangin sumle paila ma po din mun ka in siam angai lai takania
chung te ngai tua na anasa ale lamzong takin ka hupur em mai ani ma se pathianin min ko na hi anun tlatawangin keile ka chung te malam hun po pathian kuta ka ngat top mai ani ati bokani hetiang anga gospel la chau satura thutluk na asiam ta hi mitam tak chuan kan lo uiviau po ani mai thei a om em amai ro chu pathian lam hoya hetiang anga pathian hla chau sato tura thutluk na asiam hi ati sual arin omlo hle maya kan riat theu angin uwan lal sai lo te po lap song sa ania alar wang lai takin gospel lam la saturin anun pathian hne na ahlana pathianin ma aya ro pui ma ina choi moi ti lo thei lo ani po hi tun aya na sa jok mal som na te lo donga choi moi na ro pui jok changzel turin du sakna kan hlana akal zel na tura mal som na donga thataka kal zel theinan du sakna sang ber kan hlana ni lunglei police le assam rifle tangkop chuan July ni som ni pani tlaidar thungvel khan BCM biakin sethlun bula mi panga kuta tangin heroin number 4 hong som an manani heroin number 4 nei tua pu te hi lalmuan ki makum somli pani son of r ko nuna khozol veng thar zoram thari kum som thum pariat dautarov thangtin chona na thial penial Jennifer laldin pui kum som ni pariat dautarov mangai sanga khozol veng thar ar van lal ruata kum som ni paruk son of ar lan mun siama zotlang lunglei lal nun moya kum som ni pasari son of lan mun siama zotlang lunglei tanin an hne na tang hian taxi alto 800 MZ04A 811 trule scooty ray MZ038647 baka mobile phone panga an man telani lunglei police le AR10 heroin number 4 an man hi gram za som ni pani le point panga bial tual chung reta cheng noi thum sing ruk sang sari zangaman hu ani Mizo Zirlai Pol General Headquarter chuan NHIDCLED Virendra Jakar chu Mizorama lolet le to lo turin an riat tir ti an soi July ni som ni pahnia Aizol Press Club a thu thar the dar tu ten kom na MZP chuan MZP rorel na sang ber dot tu Federal Council voice nga pakwana chuan NHIDCL na tho hi a that tok lo thina wangin MZP in a that jok theinan ma la chun jom zel ro se ti arel ti thuan soya MZP President H Lalthiang Hima chuan hemi chungchang hi July ni som pasari sang hi som ni panga khan NHIDCL Executive Director ED Virendra Jakar soipui tumma se chol alola ka wangin mu thei ani lo ti soin MZP chuan Mizoram eile barlak lu na kong pui poi mo kal hlei thei lo khopa a chiat laya NHIDCL ho tu pa ber Executive Director in August ni sari thleng chol ala dai mai chu riat thiam har anti hleti an soya Mizo mi puite min musit tu NHIDCL Executive Director hi Mizoram ma omtlaka MZP chuan angai lo baka a deputation tram atop to awangin a tram po sei arem tilova Mizorama lo let to lo turin a riat tir ngalani antiani heti lai hian NHIDCL ED Virendra Jakar chu voina khan Delhiya transfer ngalania transfer order po WhatsApp lama tele Facebook lama te aron viral ngalani Joint Civil Society of Mizoram JCM chuan kon puile sairang inkar kong chelai te arang theyang berasiam turin NHIDCL lan phuta darkar somli le pariat chunga malak na duang an nei lo chuan natang pui ko antum ti an soyani to tan ni khan Aizol Press Club a thuthar the dar tu te komin JCM ruai tu te chuan July ni som pakwa sang ni som ni panga khan kon pui le sairang inkar kong din mun an FIR kong pui chiat zia ataken amuna an mu ti an soya he kong pui poimo kilometer somli vel Mizoram lifeline hi lir theitan kalrual lop ani ti alang antiani he kong pui hi a chetak zet ti soin JCM ruai tu te chuan tanker tele motor dang te po an tlan du lo an tlan thei lo hi om takani khuar thuk tak tak te tuitleng thuk tak tak te chirdiak le kongnal te a oma motor khal tu te tan an mani nun na le motor tan a hla omin amang an thak tak zeta motor tlu a om nual bok tin mi pui ni tin nun phung ati boi tak meu tian soyani JCM ruai tu te chuan
kong chesiam tur hian excavator pathum le JCB pakhat na thok an hmu thu le mi hring na thok tu phei chu mi panga vel chia an hmu ti soin excavator po hi a chelai siam tur vek ni lovin motor tang nor chuana tan te da anin alang an ti ani truck dingir khup main kalkong ati pin vek awangin khamrang le a che vel khomi puiten har sat na tam tak an to ka chak lak na tur motor akal theilova dam lo tan dam do in pan har sain office door tur te point ke akal te angaya motor tang tlom ngaya buai puin an ha hle ti an soi bok ani JCM ruai tu te chuan kong chia hi thui viau ma se tlan theilo top da khuar thuk lutuk lai chu asei bera KM khat vel ba ka dilova khuar thuk lutuk po hi mun par ku vel ba ka om lo nia alan thuan soya kong hi mam le num turin tu main an be sei lova ma se kal thea siamero mi zong zong be sei ani thu soin hetianga siam tur hian thil har salutuk nin alang lova ni tampo angai lo ni in alang antiani JCM chuan central sarkar bik takin Ministry of Road Transport and Highway MORTH le NHIDCL te Mizoram sarkar te rang taka malaturin an ngen ti soin kong tha nei hi mi puite chan vo tura India dan puin ati ani ti hria a mi puite an chan vo peturin an phut ti an soyani July ni somni pakhata khan JCM ruai tu te chuan NHIDCL Regional Office tui khuatlang aizola kalin Managing Director NHIDCL New Delhi nena emergency in sairang kon pui kong pui motor kal theilo lai siam turin ngen na lekha an pe a na an thotan na tan hian darkar somli le pariat chung hun pe in hemi hun chung hian kong siam that na hi tho ani lo chuan July ni somni paruk sang ni somni panga in rin ni a hian zoram hatlang ko ni se antiani ZPM thalai Southern Headquarter Lunglei HPC Vice Chairman Puvi Malsom Tluanga Lunglei Not BL2 MLA social media moilo takle thubel chian dolong mangati mual pho ani thu soya nili thlasari sang ni somni panga FIR an thelu bozrin Lunglei police te chuan mi pathum man to ani Lunglei police an soidan chuan Puvi Malsom Tluanga chanchin dota soitu TC Lalzar Zovakum Somruk Pani son of TC Lalmuana late Mao Sencho ni som paruk thlasari sang ni somni panga khan manania Lalram ruata kum somli paruk son of Lalhuliana late Salem Veng Aizol TC Lalzar Zova voice low record le WhatsApp groupa thondar tu chu ni som pariat thlasari sang ni somni panga khan manani ni somni pakhat thlasari sang ni somni panga khan Hauzaliana kum somli pariat son of Vilal Muana Salem Veng Aizol po man nin ani po hi audio record laram ruata nena vatila thedar tu thawani an vai hian warrant of arrest manga arrest nin an phone po man vek ania an thu buai hi available ani angin bela chwa anni social activists kanan thangi pachuaw thelma nan tei pachuaw chuan ni somni pahni thlasari sang ni somni panga chhun khan Aizol police station Ozzy nena lekha thelutin Mizoram State Commission for Protection of Child Rights MZP CR 10 YouTuber Michael Siakeng Nicholas Laka FIR an thelu awanga thu buai zialu chu ti top sakturin langen thelma nan te ichuan ale khathelu a hian Michael Siakeng Nicholas Sian Juvenile Justice Act 2025 form chunga post asiam ti tar langin alaka FIR thelu hi uluk takangai tua ti top sakturin Aizol police station OC hi angena Michael Siakeng Nicholas thilpo si thudik ani awangin hemi chungchanga hian ma min lak sak jok turin kangena che atiani tarlan to angin MSCP CR chuan ni som pariat thlasari sang ni som ni panga zirtop ni khan YouTube channel nei tu pali te naupang pakhat har satna tok chu ani na chui chua theina tura video an YouTube channel an upload awangin an samona a chan le awang soilova hehuna inlan lo Michael Siakeng Nicholas Laka hian BNS section 206 absconding to avoid service of summon or other proceeding be chanin FIR hi commission ION MSCP CR member pudar than kunga chuan a thelu tani kan lo soi to thin angin India rama
nau pang te kum tling lo hum hal na hi alianin kan nei tha em em a nau pang kum tling lo an ni chuan eng ang dan po lo bo che in thil lo ti sual se an mani riat suwa theina tur ang chi an khuwa te mo an veng te an nu le pa te an mani kha tu te nge an ni mi in an lo riat chua an lo chui don theina tur ang chi reng reng tar lan khaphal lo ania hemi konga hian mitin kan fimkhur apoimo hle ani tunlaya chuan YouTube barta chawan ni lo Facebook te WhatsApp te mitin deuh thoin kan khoi to a YouTube te po channel a ran pa wa siam ngai kherlovin kan channel a khan kan du kan upload ve thei vek chuwangin hetiang konga hian kan film khura danin aphal lo te kan hriat lo awanga kan lo ti ani point dan hian ka hrelo ti kha chuan lam thlinga min pom sak ve to si lo awangin kan film khur ram apoimo hle a YouTube pati chua chau ni lovin Facebook a lo tar lan te WhatsApp a lo tar lan te po phal ani lowa tin hetiang ang thil reng reng hi atira aron post tu aron ziak tu ni kherlo maila midang hna lo for wata lo pek chon vele te thleng hian danina phal lo vek ani ti kha kan hriat thar apoimo hle ani zonet zebi lunglein atalan danin polytechnic principal in complain a thelu bozuin lunglei police ta chuan vanlal dong liana sporta late fapa theiria chu thu buai siam sakin July ni somni pakhat sang ni somni panga jana khanan man lunglei police ta chuan vanlal dong liana hi BNS 336 close 3 forgery committed with the intention to cheat lo chanin khaisan siam sakani Mizoram Polytechnic lunglei ram nei tu nia in chalin alua man sarkar nena athin chungchanga MPL principal chuan ram nei tu sport chu kumsang khajakwa somsari pakwa athi to lain kumsang ni som pariata revenue ram pi pata renew adil na ming ala sign ni en na soya ming sign logic sak tu chu chui chua sak turin police teng enani polytechnic ram nei tu nia in chal puwan lal dong liana chuan alaka FIR thehluh tu lalnun tluang ale athurwal pui talaka ni somni pakhat jana khan lunglei police station a counter FIR a thehluh ta counter FIR a thehluwa puwan lal dong liana chuan aram luaman chu huntiam chunga an pek theilo awangin kota thubuai kalai ti thuan op antuma lalnun tluanga kaltlangin an vawbaka ti tim tumin diklo takin an puni na soyani puwan lal dong liana chuan alaka FIR thehluh tu te chuan adik na chan vo mang theilo turin diklo takin ti buai antum ti alang chiang hle nia soin mi pakhat aya tamin alaka poikhoi tumin ruam man na an siam ni in FIR a hian a soibok kani ruihlongai ta chan chuana na buat sai hulhiap short stay center tho ni na chu July ni som ni atangin kalpui tran le ania mi za somnga omna tura ruam manna mi zanga somnga vel an lutani hulhiap core committee noya tax group on public relation how to ten na tanga thudon danin hulhiap tho ni na lut tur te hi July ni somni chamadar kwa vela tang khan sinot revival camping center FIR nei boya anin ziak lutrana aizol chunga tanga lut tur te chu central OMA office tui kwa tlang le bongkon OMA hola in nga khomin camping center hi ahu hawa pan pui ania aizol district pona tangin mi thanem tak chu center lut tur hian anin ziak lut bokani ruam dan chuan batch tina hian mi za somnga zel en kulturati ania heti lai hian hulhiap thong ni na lut tur in ziak lut hi an thanem hle a July ni somni tlaidar nga le achan ve thleng khan mi zanga somnga anin ziak lut to nia thudon ani a tho khatna po khan atira mi zan hi somnga vel kema an luta om tluanero mi za som pakwan ni thungani hulhiap short stay center tho ni na hi ni somni chung July ni somni pakhata tanga August ni kwa thleng kalpui tura ruwa man ania camper ta chu July ni somni pakhata tanga ni som thum thleng an taksa in ruihlo ama mo na zual pui phuruk thei turin dabdoi lam thiam na mangin enkol an nianga July ni som thum atanga August ni thum thleng rirulam enkol thiam ten counseling an nei pui le anga hemin nuwa sinot revival nuaya gospel team ten August ni kwa thleng gospel camping nei pui le tura ruam man ani hulhiap short stay center hi Mizoram sarkar tlomngai pole ko hran tang kopina buat sai ania
nakum march thla thleng kalpui tura ruam manin sinot revival camping center nei boya camping hi kalpui thin ani a tho khatna khan mi pale meichia en kol an nia a tho ni na ero damdoi mangsual mi pahlang ta na buat sai ania bets danga zuwa wanga tal buaile rui hlongai meichia te en kol zuitum ani bokani Iran thunai tu te chuan kholum uchuak takin anram anuai mek ti soin tui in dai lo na a thlen mai hlawin mi pui te chu tuiren turin an nge na ni anram meteorological service chuan Iran a hian kar liam ta kha kumina alumper cholkar nia soin mun then khata chuan celsius degree somnga po akai ni an soi sarkar thupuang tu fateme Mohajirani chuan pathian ni khan Tehran province chuan ni lai ni hian kholum uchuak takawangin chol an puang don ti eksa ta langani kholum takle tuile electricity ren chem angaya wang hian ni lai ni a chuan Tehran province chuan chol aniang ti na ta langani pathian ni po khan Tehran a hian celsius degree somli kain thotan nia celsius degree somli pakhat akai bok ni an soi Iran a hian tui hi awang sa abikin anram chimlama ruwa tuidong tlem province anin dai lo na sa zuala hei hi a en kolna amumal lo wangle leng hnuaya thilhluh omte hai chuak tura be na satlu tuk wanga pu ania sikle sa in thak na sa in angong bok nia soyani Tehran city council chair medi chamran chuan mi pui ta chu tui atul lawa luan raltir lawa ren turin atinin ISNA news agency chuan ata langani anram chung mundanga po thunei tu ten tun maya hetiang ngen na hi an chua hloma province engemo za ta cheng te chu tui manza tur bituk sakhial an ni Tehran province water management company chuan tui man thin za a som ni ati tlem thau chuan tui in dai lo na thleng tur aveng theidon ni na soya thu chua an siama Tehran som tu tui khwa te chu kumzapi khat chunga akam lai ber ani hlom ti an soya ama kum engemo zat liam ta atanga ruwa tui andon tlem wang ni pakhata angai bokani nen ni khan khuarel hum halna lam chanchin jawan chuan thunei tu ten khopui chung mun then khata tui in dai lo tur ve nan tui an pek thin an ti tlem ti an ta langa hei wang hian mun then khata chuan dar kar som pahni atanga dar kar som pariat in karvel tui ngei anom ti an soyani NRG minister Abbas Alia Badi chuan pathian ni khan tuipek anti tlem chu hriat thiam na dilin in semzai angaya wanga thi an ni ti asoyani heti la hian Iran rama oil refinery oil thlipfim na mun upa le lian ber abadan oil refinery a kang meya chuaka mi pakhat athia liam tuar engemo zat anom bok Iran deputy parliament speaker anilik zat chuan thok tu ten in rinnia pamlik an siam thatlain kang mei hi achuak ti pathian ni khana soya kang mei chuak hi darkar ni nuvela an thel mit ani abadan oil refinery Iran sim thlang lama anram khopui Tehran atanga kilometer zaruk som sari vela hla hi kumsang khazakwa som pahnia din nin Iran rama oil refinery lian ber ania nitin oil barrel noi somnga le pahni thlifimin anramin fuel amman zinga za a som ni panga vel chu hemuna tang hian thlifi mani Iran hi khovela oil siam chuak tu lian ber zinga mi ania ma se khothlang ramten hrek na an siama wangin a hral chua theichina bithlia an nei sak me kani an Israel sipai chuan central Gaza chengte mun himlama in son chuak tura hriat tirna ati chua nuwa July misom ni khan dir al bala a Hamas firfiak pon mun chu powruak le khomwala tangin abeile ani kumsang ni som ni pathum October ni saria Hamas ten Israel beya mitam tak an tha awanga Israel in Gaza stipa Hamas laka be puya thaka tang khan dir al bala hi khomwal lamma tangin voi khat ba ala be tel lawa hem muna hian Gaza chim Rafa le khan euni sa tanga tlan chia tam tak an oma heiba ka Hamas in Israel mi an thlen mek te po anom dia soi ani bokani Israel sipai te hian July ni som ni zinga tang khan be puyan thaka thlo thei na manga an be ba ka kisum fir checkpoint atangin tengle sipai motor thanem tak tirlu an ni bok Gaza chipa Israel le Hamas in dona athlen nuwa Israel hian Hamas mun abei dona a huam chunga civil mi te
anom chuan in son chuak turin a hriat tir thina Gaza mi pui mak ta duai ni chuang zinga atam zok chu in dona thlen nu hian voi khatal mun da an in son chuak to hlom mani Gaza a eitur sem don tum zinga hian mi som sari pathum lai an thi to nge ani Gaza a health ministry na tarla tanin pathian ni khan eitur sem na pung khom te chu silaya ka an nia mi som sari pathum man thia midang za somnga chuang in hlia man tuar bok ti asoi pathian nia eitur sem na hmuna omte beitu te hi soi chian ani lova Israel sipai tenge am gengte soi ani lova Palestinian lam chuan Israel sipai te ti ni na pu ani UN World Food Program chuan eitur phurtu trak som ni pangaten Gaza an lu nuwa an thil sem dong tura mitam tak pung khom te chu silaya ka an ni ti an soya Israel sipai te chuan Gaza city bula mi sangtel innek khom chu warning pek nan van lam hoin silai an ka pringot nin an soi bok ani Ecuador gang leader Adolfo Marcias Villabar fito tia hriat lar chu ruilo le ral thuam to ruk thu buai siam sak ani chungchanga US kota in lan turin thon ani fito hi kumsang hi som ni pali January tha Ecuadora Guayaquil tan in atanga atlan chu nuwa June tha khan man ania pathian ni khan US a hian thon ani ti Ecuador Prison Authority chona talang Los Chineros gang hruai tu fito hi athu buai sang sanga thiam lo chantirin Guayaquil tanina kumsam thum pali tang tu hian shrem alo ni to a athu buai singa hian ruilo to ruk le tual thata pu na po atela pathian ni zan khan fito phurtu thlo theina hi New York a thlenga Brooklyn Federal Court a hruai ania US Attorney Office chuan kumin April thla khan fito hi cocaine semdar ral thuam le ruilo to ruk chungchanga thu buaya siam sakani Ecuador hi ramuan tak ani thina mase kumrei vak lo atang khan Mexico le Colombia a ruilo to thin pol ne na inzom na nei gen in hal tak ten tharum tho na an thlen fo ani sarkar data atanga alan danin khovela cocaine siam chua zinga za a somsari hian Ecuador longchol mun te hi apal tlang ani kumsang hi som ni pathum khan ruilo ton zan hi som kwa pali zat an rama hian man ania atam berchu cocaine ani Mizoram thalai tam tak point ala then khat mama I'm coming home ti te dreamer ti te kan lo tuipui ve em thin kha ala satu Ozzy Osbourne chu kumsom sari paruk mi ni in athi ani British rockstar Black Sabbath frontman Ozzy Osbourne thi thu hi achung ten puangzarin athi chan tak kero an puangzari lawani Ozzy Osbourne hian kumsang ni som pakwa atang khan Parkinson disease alo nei ve to a athi chan tak kaniem ti ero soilan ani lo Prince of Darkness tia an soi thin Ozzy Osbourne hi July ninga khan Aston Birmingham Black Sabbath final concert a ain lana hemi tumpo hian thu chungin azai nge ani an concert na tang hian charity tan US dollar makla duai za som kwa zat amu chuak nge ani ama hi zorama po alar a thalai tam takin alate kan lo achil ani kha ruilo wang te in atal buai vena sa thina a thsel na din mun a that lo thu te po an lo sai fo to thina amai ro chu thom anei lo wang nuwa a thi thuin khovel adeng chuak ta ani